Whātalawhātu Talafola Radio Samoa I le nei fo I aso lulu, usi mea lau whaafonga o tala o le nei fo I tae au. Tu I tua le a e o a onga, o le talo sanga lea mai tangata Suesue whaampitoa, ma le mafua anga I a lava le taimi e ta pena I whanau I o lato tui, ai mai se ta penanga mo le Omicron. O le asonga fua le vaiaso a sa o le a matanga va ai whanau lima le sfultasi tausanga e faia tui pui pui o le Koviti. E se ile se fulu lua tausanga nga I lunga le ana a matanga va a mai le aso muamua o se tema. O le aso tolu tasi Januari whaasolo atu I le aso valo o Februari le olo o tele ina toi fo I a onga. Ai se tali mai le sui pale mia o ia fo I olo o sui tūlanga le taimi nei le minstau Koviti, Grant Robertson, e le o ia se suinga I le aso e a onga le taimi nei. Ma olo o tuli mata ia pea ele malofa a pea tata Suesue le Omicron. Ua toe wala au mai ai ma Robertson I mātua e ave whānau e whaio lātou tui e pui pui a mai ai mai le whaamai. O le sefulu lua e le sefulu lima tausanga, o lo mawhana whana le mālo wa lava pui puia. Pe a fua I le iwa sefulu pasene o lea kulupu ua umatui e lua. A o tala noa I lai le toe fo I o whānau I a onga, o le ulwa iaso le lua afe lua sefulu ma le lua, na aloa ia I le tatau o na whaia umatui o whaia a onga, ma le au whai ngā luenga o loo a o ina whānau I totonu potu a onga. Whaatupula ia leo whai o tata whai ngā luenga e le I fiafia I totogi a o ngā lulue I taimi o tapo le Koviti. Mai Suesue na whai le Council of Trade Unions ma fesilingi ai le afe lima se lau o tata whai ngā luenga. Na whaali ai le Toatele e whai ngata atu le lua afe lua sfululua na ilo le tausanga whaato a umatu. O nisi na whaali ai tala TV tasi o le whaau popo ngā luenga ai meisa pui pui ngai pe o le whaamalo si o le whai au fifofonga. O se tasi le olo I tau na whea ngai ma le Toatele, ma a whaatusa I totongi, e le tala whea ngai. Suesue fou o le tausanga nei wa si ai I lunga I le ono iwa tesi ma le 5% tangata ngā lulue, mai le 5% o le tausanga tālua ina whaalia e le o ngā tasi totongi ma le alu I lunga o le tau o le soifuanga. O le 5% na whaalia le tausanga tālua I le whainga tā o ngā luenga whaatusa I le lua afe lua se fulu. Ma e o mai le tausanga nei, ua alu I lunga I le 5% Toatele fo I tangata ngā lulue ua whaalia e le o whaamalia ina I ngā luenga o loo ngā lulue ai. Mai le Council of Trade Unions na tuu whaatasia lea Suesuenga o loo malama e le I whaingofi e fo I le avenga pūlenga o whale whai ngā luenga I taimi le Koviti peitai e iai lava lo lātou talitonunga o loo lava tupe totongi le Leai le au whai ngā luenga. Ua whaitau aso nei alo ia le polo inga o loo whaamalo si ai tui o leoleo, peitai Latalata I le 4% le I whaia tui. Tolu tesi ma le 8%, tusalea ma le se lau le au whai ngā luenga mai le se fulu afe iwa se lau. E tataua na umane le aso se fulu fito Januari o le aso ngafua lea, ua umatui muamua, ai o atu ia mati le aso muamua, ua umatui e lua. O nei whaamaumaunga wa whaalau I loa mai ai, I le mai asulu o se vaenga o leoleo e whaito ninga I le whaamsilonga maua lunga, e whaatala sanga I le toe ilo o le poloa inga. O la lato fina o le poloa inga wa au mai, o le a fia I le whaitau se lau o leoleo whaito ninga, o loo iai le taimi nei. O le masino November le tausanga whaato a umatu, na sa waile whaasile silanga I whaamalo sia tui mo leoleo, ma I lea taimi, sa se fulu whaapasene le au whai o leoleo e le I whaia tui. Mai le komesina o leoleo o lo ia langolango ina le whaamalo si o tui mo leoleo. Ai mai le sui pale mia Grant Robertson, e le iei sono manatu o le aiei nisi o le au whai ngā luenga e te e le tui. Ua Leai se tipolo I le tele supamaketi I totono o le atunuu, ma o loo tua ia I le Koviti ua whaatuai mai ei o loa mai fafo. O le ua tau fia le countdown le toi whaatau o le tipolo online, a o le tele o la le New World ma le Pack and Save ua Leai. E reporti a le Herald, e iai nisi whale o loa le New World wa whaatapu la ai le na o le tasi le tipolo e mawhaiona whaatau, ma o loo whaatau ina I le vao le ono tāla, ma le se fulu tāla I le kilo. Ua tili whaingata ai ona ele o le fuata le neo le tipolo I totono le atunu. Ma o loo talia nei le utai taunu mai Amerika I le amatanga o le vaiaso fou. Wha moe ai e a matasau I tua I whale o loa I le whaai unga o le vaiaso. A misi le tipolo o loo mawhaiona tua I le lime. Pau o lea o loo onosai I le tolus fulwiva tā laiva I le kilo. Tala muli muli o le tae au? Lima afe tā lale tau I o le tangata e fesoa soani I sa ili ilingo o loo whaia nei. E su e ai po o aina mamate ai si o si Kaikoura. O first si o se valwe whaapea na mamate mafua mai pulufana.
Ma le isi se fulu tasi, o loo suʻesuʻe ma salomia o le tūlanga fo i lea na mafue o na mamate. Ua talo sanga mai ele matanga luenga o whaasao, ma le te runanga o Kaikoura i so o se tasi nā te sila fieni whaamtalanga, e fe so o ta i atu. Mai le matanga luenga o le taui tupe uofo mai e tu inatu lea i whaamtalanga ma moli mau o le a fe soa soani e suʻe le tangata na faia. Iso e suʻenga na faia e fōlinga mai ai e le to a tasi le tangata na faia lea lea lofa, ma e le tasi fo i se la au malosi na whaongaina. O le taui tupe uofo mai e whaangata lea i le aso se fululua o Februari. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.